Okusara Eid al-Fitr al Masjid Nusra Nyamtyobora ahamayiri ibiri kwayebemerwa Ahmad Cheyune owashaba abasiramu kugumizamo barukusiba barukuza Masjid kusara kandi bakagumana batwaza nko kuba birenu batwaza mu bwire bw'ikisibo. Allahu Akbar. Tukubiriza kuyambagana gosoro kubanga wafunye kayidi nenga neiba tayina so kubanga wafunye kayidi nenga brother wo kuba mukuru ba mutonga tayina wa sister wo onga baje yafumba atakayina bawulizeko nadala banaffe ngo inawo kalizi kya kagazi wandi badofu okulanga banno je baje bafuna kanyama batere obo gasoro gatta abebembizi b'edini y'obusiramu muri Mbara bakurisiye abasiramu ekisibo tutakabasa kushishemere kuba kurya munonga ningashi okuteka byinji ebirengine kandi tubase kweta bariranwa bitu tubase kurya nabo erizoba tubase kuyambaho abanyabuzare kugira ngo banyanya zito bashwirwe ningashi barumuna bitu aho bari tubase kuteka y'umutima kurekana ngo tubasa kubayambaho abasiramu mwina abasha kusiba baramubani akenderaje atagizire nduru atagizire kurwana atagizire kutawa abasiramu mucome mwena ni ngakurisha kandi bebaza abo kwikiriza okusiba kurungi abasiramu bahika kusara umwanya ogu bayireka kushemerwa kwika haciro cyukureki twashemerwa munonga twabasa kwija tukasara abantu mweno ebifumi bagiye nibarire no na pesa bari na mwene mu ashija marebe de family zani mama abana yesi maranga bwa family yanje noreba family njine hangati basise tugiye mutuna magara marungi kandi nintero maranga abantu bona ngornaku berberunji. Allahu Akbar. Umugandi Haji Isatindiyewa orwembera abasiramu bakabara arukiko rwigana Muslim Supreme Council yashaba abanyishengero kurekera okugumana barabye berajero bateburuza abantu abarukujwekera ebi byagamba mu kusara Eid al-Fitr Masjid gwakira jime mu municipality ya Kabare kashadwe kutangaza pasigezo policies mubanze mwazi bisakinga hoche abo kubwisheriho ukapasirwa makozi ba primary teachers colleges Exome education tukureba yo price yo kuhuba abakozi ngero shaba kugira ngo icyo kumuraze gukora mubanze mwayetwara abo kwamaza kugira ngo notataye buri mwari w'igere ya government akisigeho azekora muri gere owabura mukusaro ku Sheikh Kaburure yashaba abasiramu okuza kurunje cure kino kwegendeserezo kuhinda amateka gedini means of celebrating. Let us not go for alcohol, let us not go for discourse, let us not go to the bars, let us not go to the beaches, let us have lawful celebrations of this day. Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam aidi manja yahudi abebembezi batari bamwe na bamwe nabo bahiko mu kusara kwerizoba. If a teacher is giving 20 lessons in a school and he completes the lessons, why is it a problem that he should now use the other time to do his work? Inda Aidan Bataringa ya hamwe na Job Namanya.